Hey Abavip, nizere ko mumeze neza. Iki ni ikiganiro gishyashya tuzayambagezaho. Muranzi mwese abatanzi igihe banyita Kenny ku mbuga nkoranyambaga nitwa CM Kenny, ariko iki ni ikiganiro gishyashya tuvuga kuri business, economics and finances z'ukuntu birimo biroperatinga hano ku isi, muri Afrika, muri Amerika, muri Asia, mbega imigabane yose tugenda turebamo amakuru tubona ko umuvip akeneye. Aho kugira ngo ujye kureba ufungure amateleviziyo yose, ujye kureba amakuru yose, urebe n'amakuru udakeneye, ahubwo tuzatukugezaho amakuru meza ya business kandi ukeneye. Ariko kuba kingi yari edition ya mbere, urumva adashaka kubanza kubabwira amakuru yo ku kwezi gushize kwa mbere. Mfite stories eshatu nshaka kubagezaho nibaza ko ziri very important umuvip agomba kubazi. So story ya mbere turaza kuvuga ku kuntu amakampani manini yo muri Amerika n'andi makampani yose yo ku isi yatangiye kwirukana abakozi benshi. Abantu benshi ntabwo bazi impamvu, barabona covid irarangiye ariko amakampani manini arimo rirukana abakozi, so nobody knows why, ariko uyu munsi uraza kubimenya. So iyindi nkuru ya kabiri tuzaza kuvuga ku kintu twavuzeho n'ubushize muri video cyitwa GPT. Ni chat ya AI ikora ibintu byinshi bitandukanye, turaza kubivuga in depth. Hama tuze no kuvuga kuri Google, ukuntu birimo biraffectinga Google as a search engine. Abantu benshi muzi Google niyo musanga mukoresha, ariko tuzaza kuvuga intambara iri hagati ya chat GPT hamwe na Google. Hama ubundi ikindi kintu cya gatatu tuza kuvuga, ndashaka ko tuza kugikoraho na debate. Muri comment mumbwire uko mubyumva, mumbwire uko mubibona. Nkuko mubizi China yari maze igihe kinini investisa muri Afrika, ariko ubu ngubu bigiye guhinduka kubera ko Amerika nayo irashaka ko investisa muri Afrika. Ibi bihugu bibiri birashaka kurwanira continent ya Afrika ngo bibashe kwiyobora. So today nizere ko mumeze neza. Icara hasi, ufate fanta cyangwa ufate amazi, umwana nimba ufite abana bato batume bagukuzanira icyayi, hama wicare wumve amakuru mu by'ukuri uba ukeneye kumva kugira ngo ibintu bya business na finance ubashe kubikurikirana. So let me start with mass layoffs, cyangwa kwirukana abakozi benshi icyarimwe birimo biragaragara mu makampani makuru. So mu itangiriro z'uyu mwaka wa 2023, kampani nkuru nka Alphabet, Microsoft, Twitter, Amazon, Meta zose zatangiye kwirukana abakozi benshi benshi cyane. Ugasanga nka kampani yirukanye nk'abakozi 10,000, indi kampani yirukanye abakozi 20,000. Ugasanga ni ikibazo gitangiye gukomerera abakozi barimo barirukanwa, because urimo urakora bisanzwe, turabizi iyo ufite akazi bakakwirukana hari ukuntu warapanze ubuzima bwawe, rimwe na rimwe akazi kagusaba no kwimuka kugira ngo ujye gukorera ahantu, ariko ugasanga barakwirukanye. So abantu barimo babaza birimo biraterwa n'iki? Covid irarangiye, economy itangiye kujya on ground, ibintu bimeze neza, ntabwo tukiri mu rugo. Why ama companies arimo arirukana abakozi ubu ngubu? Ariko iyo urebye neza ayo makampani usanga ari amakampani ya technology n'amakampani ya logistic, cyangwa icyo twakwita ports cyangwa amato cyangwa ibintu nk'ibyo. This is why pandemic muri covid abantu benshi baharinze ibintu bya social media cyangwa amatech companies yari afite yaharenze abakozi benshi kubera keeping up with demand. Abantu bari mu rugo bakomezaga bakoresha ama social media, bakomezaga bakoresha ibintu byinshi bitandukanye, so bituma baharinga abakozi benshi cyane nk'ubu ngewe hari app nakoreshaga icyo gihe yitwaga Zoom, ariko ubu ntago nyikoresha as much. So bigaragara yuko bari baraharinze abakozi benshi kugira ngo babashe keeping up with the demand, ariko ubu ngubu bamaze gufungura, demand yabaye nkeya cyane. Hamba ikindi kintu, amakampani amwe namwe yaratangiye guhomba, atangiye gutakaza amafaranga, rero bituma agurwa n'izindi company zigifite cash flow, cyangwa amabanki atangira gukora ama acquisitions z'izo company. So akenshi rero iyo company imwe iguze iyindi, ikintu cya mbere ikora ni ukwirukana abakozi, kuko iraza igasubiramo igakora company structuring, ikareba ukuntu ibintu bigomba kugenda, hama ikatangira kwirukana abakozi bamwe namwe badakeneye. Ibyo twarabonye Elon Musk agura Twitter, abantu benshi bari bazi ko bitaza kuba, ariko akimara kugura Twitter nicyo kintu cya mbere yakoze. So iyo wumva muri stories ngo kubera icyo abantu benshi barimo barirukanwa, kubera icyo abantu benshi barimo barava mu kazi, ni icyo kintu kirimo kirabitera ahanini. Ni ukubera ko amakampani menshi yarahombye kandi ayaguze mashyashya arimo arirukana abakozi, kandi ikindi n'amakampani yaraharinze abakozi kugira ngo bakore muri pandemic.
ubu abenshi batangiye kubona ko nta kazi bagifite kubera ko ntabwo environment yo muri pandemic itandukanye na environment turimo after pandemic. So that's it in a nutshell. Hama rero ikintu cya kabiri twashaka kuvuga ubushize kuri video Coach Gere yaravuze ku kintu cyitwa ChatGPT. ChatGPT ni application umuntu afite ujyamo, ni actually a web application ntagira soka, umuntu ajyamo ukayibaza ibibazo byose wumva ushaka. Ushobora kwibaza ati uyu munsi ndarira he lunch, ikakubwira. Uyu munsi nabasha guteka gute diet iri healthy, ikabikubwira. Nakora izihe workout, ikabikubwira. Wanyandikiye email, cyane cyane nkanjye ukora ubuzima bwa administration cyane, yirirwa draftingira ama email n'ama contracts easily. Ariko mbere yaho ngaho twiyambazaga mbere yuko ChatGPT iza, kuko yaje mu mwaka ushize mu kwezi kwa 12, ariko abantu benshi bemeje mu kwezi kwa mbere. Ariko mbere yuko iza twakoresheje Google. Abantu benshi bamize ko twakoreshaga Google no kugira ngo urebe ikintu wabanzaga kujya kuri templates za Google. Nimba ari contract ushaka kwandika cyangwa nimba ari letter ushaka kwandikira ikigo runaka, wajyaga kuri Google ukayisaba templates, wamara kubona templates, izo templates ukaba ari zo heraho wandikira icyo kigo. Ariko that is no more. Nimba uri mu VIP umaze gukoresha ChatGPT, urabona ukuntu byoroshye cyane gukoresha ChatGPT kurusha uko wakoresha Google usearching ibintu cyangwa ukora research cyangwa wandikamo ibindi bibazo byose ukeneye kugira ngo solving, kurusha uko wabigenda kureba muri Google. So Google nka company ikomeye yaravuze ati let's do a counter attack kuri ChatGPT. Baravuga ati reka dufate natwe dukore AI yitwa BARD, BARD. So yini AI yongiyo yaje ije guchallenginga ChatGPT, hama itangira no developer AI yabo. Abantu benshi bari bategereje kubona AI ya Google, ko AI ya Google ishobora kuba ariyo AI izaba ifite ibintu byinshi, ifite access kuri data nyinshi kurusha izindi AI zose zibaho. Izaba ifite data kuri YouTube, izaba ifite data kuri kuma web services yose hari, izaba ifite data nyinshi cyane. Ariko on the surprise bari releasing BARD yaje ari nk'izina ryayo, it was bad. Abantu nyine ntago bayikunze, yarayifite ama mistakes, ntago yigeze ikora ngo byibura ngo ikore nka kimwe cya kabiri cya ChatGPT. So kubwizo mpamvu aba investors benshi, abantu benshi bari bamaze gushyira amafaranga muri Google batakaje kumva iyo enthusiasm cyangwa kuryoherwa no kumva icyo hari yaje indi AI iza gusimbura ChatGPT. So icyo gihe bituma uwo munsi kandi nagari umunsi wa kera cyane, yashize n'icyumweru gishize, bituma Google iluzinga 100 billion muri stock, kuri stock market. So bivuze ngo aba investors benshi bavudrowinze amafaranga yabo cyangwa baluzinze trust ku kintu Google irimo irakora. So ibi bintu bya ChatGPT impamvu tugomba kubikurikirana hafi na AI nuko mu by'ukuri bigiye kugenda bihindura isi gahoro gahoro, bigiye guhindura isi y'ukuntu tuyibamo, ukuntu tureactinga ku makuru, n'ukuntu dukora ibintu byinshi mu kazi kacu. So niyo mpamvu amakuru nk'aya numvaga ari very very important yo kugira ngo muyamenye. Hanyuma rero nk'abantu dutuye mu Rwanda, niyo mpamvu numvaga inkuru nayishyira bwa nyuma kugira ngo tuze kwiganiraho muri comments ahantu hose, munayisharinge n'abantu bose, munambwire opinions zanyu. Inkuru ya gatatu ni ukuntu bigaragara yuko Africa ariyo the future of natural resources. Buriya tukunze kumva yuko Africa ifite ibintu byinshi, natural resources nyinshi, ibintu byose, ubutaka buhingo bwinshi cyane buri muri Africa, amabuye y'agaciro muri Africa, ama rivers ashobora gukora hydroelectric power muri Africa. So ibintu byinshi biri untapped biri muri Africa. Ariko kuva muri 2016 Ubushinwa bwakoze intambwe ikomeye cyane yo kwinjira muri Africa mu mizi. Baraza bubaka inganda muri Africa, babinvestisa muri Africa, bubaka imihanda, bakora ibintu byinshi cyane. Abahanga bavuga yuko amafaranga Ubushinwa umaze gushyira muri Africa ashobora kuba arenga imiliyari 50 z'amadolari kuva muri 2016 kugeza ubu ngubu muri 2023. So ayo mafaranga yose n'amafaranga menshi cyane akubye GDP ibihugu byinshi nk'inshuro nk'eshatu cyangwa enye cyangwa eshanu. So urumva ni yari Ubushinwa bwagize Africa focus cyane kuri kuza kuinvestisa amaha no gukorana amadiri n'ibihugu byo muri Africa. Ariko ubu ngubu the United States of America ikaba yafashe indi approach.
abanyamerika barashaka kuza nabo kuinvestisa amafaranga yabo muri Afrika, bakaza bakashyiramo amafaranga yabo. Izo deal zose twabaga abashinwa bakaba bazi hano noneho abanyamerika. So abantu bamwe na bamwe rero byatangajwe mu kwezi gushize yuko Biden administration ye abantu batari bake bagiye muri Senegal bamarayo iminsi 10 bakora tour muri bihugu byo muri West Africa kugira ngo rero ukuntu ba fixing economies ya biriya bihugu. It is very very important to note yuko biriya bihugu kenshi bigikoresha n'amafaranga akorerwa mu Bufaransa kandi bigakoresha infrastructure zubatswe n'Abashinwa. So abanyamerika bava ati twe turashaka kuzangara tukakuraho corruption, that's number one. Mu bundi tukinvestisa muri bihugu byo muri Africa consistently buri mwaka, imbari ibikorwa remezo bikenewe n'imbari ibiki bikenewe tukaba twabikora. So abahanga muri economics barimo baravuga ati impande zombi zifite imbaraga, nta kabuza turazizi, ariko se koko ni bese bizagenda gute? Se Amerika ishobora kwa uti-investinga Ubushinwa ko Ubushinwa bumaze kumenyera hano busigaye bafite infrastructure zikomeye? Ase koko Abashinwa bo ko bari muri Afrika abanyafrika barabishimiye? Ibyo rero nagira ngo nenda kuzaga comparison gatoya ku Bushinwa. Kuri kote y'Ubushinwa nuko Ubushinwa buri efficient mu kubaka ibintu byose byubaka vuba, kandi ikindi bafite ama trade corporations n'ibihugu byinshi, bamaze kumvikana n'ibihugu byinshi gukorana nabyo. Hanyuma n'ikindi ibintu byabo barabyoroshya, ibintu byabo biroroshye. Iyo umuntu agiye gukora ikintu n'Ubushinwa ubu sinya kontra uyu munsi, nta zindi paperwork nyinshi ziba, ugasanga ejo akazi karatangiye. Ariko ikibazo abantu benshi bafite ku Bashinwa nuko Ubushinwa buri corrupt, kandi ikindi kintu Ubushinwa ntago bwemera ko abantu b'Abanyafrika bahabwa akazi muri projet nyinshi. Usanga Abanyafrika bakora akazi ko hasi, hama ba executives bose ugasanga ni Abashinwa, bikagaragara nkaho harimo akantu k'ubucakara. Abandi bakavuga ati nyamara nuko Abanyafrika batabizi, ariko rero ibyo nabyo bikabiri debatable. Hama abandi bakavuga ngo ibintu Abashinwa bakora byinshi batabaye bifake, nyuma y'igihe usanga byongeye gukenera renovations. Ikindi kintu Abashinwa bakora hano muri Afrika kandi kikagorana, ugasanga Abashinwa bashyize ibihugu byinshi, bamaze gushyira ibihugu byinshi byo muri Afrika mu madeni. Bakafata igihugu kimwe bakagishyira mu madeni, bakacyubakira ikibuga cy'indege, bakacyubakira port, bakacyubakira iki, ariko ugasanga ni ibintu byinshi icyo gihugu kitabasha kwishyura. So all those things aba economists barimo barabireba, abakuru b'amabanki central bank yo muri Afrika bakabona yuko bigoye gukomeza gukorana n'Ubushinwa long term, kushobora gusanga igihugu nk'icyo cyo uninga igihugu cyawe practically. Hama Abanyamerika rero nabo bo bafite reputation nziza. Ibintu Abanyamerika bakora tuzi ko biri original. Akenshi n'Abanyamerika iyo bazanye projet NGO usanga zikuruwe n'abirabura, zikuruwe n'abantu basanzwe, n'amadeni yabo akenshi usanga ari low interest rate. Ariko rero Abanyamerika nabo ugasanga harimo misconception cyangwa ukuntu abantu babafata muri Afrika, babafata nkaho buri gihe baje muri continent bafite ikintu bagiye kwibamo, kuko baba bati uko babikoze muri Middle East, babikoze ahantu hose, bakaba bati buriya uko biri kose kuva baje hano hari ikintu bagiye kwibamo. Kandi Abanyamerika vraiment mu by'ukuri nabo hari ahantu benshi bagira investissement muri za Dubai n'ahandi henshi, ukabona iyo continent cyangwa ako gace gateye imbere, ariko hari n'ahandi b'investisa amafaranga ukabona ako gace ko gatera imbere gakomeza gasubira inyuma kubera ibyo bintu. N'abandi bakomeza gukeka bavuga ati buri ko biri kose nimba bagiye muri Afrika barashaka kwibiba natural resources n'ibindi nk'ibyo. So Abavip murabizi mwebwe, buri muntu wese afite context ye, afite ukuntu abona ibintu. So wowe uze kuzandika muri comment wumve ese mu by'ukuri what is going on, ese uri team China, uri team America, what is it? So muze kutubwira muri comment, kandi murakoze cyane. Tuzagaruka next week tubazane noneho ama trends yandi mashyashya azaba ari up to date. Abavip subscribe, duhe like, kandi turabakunda cyane. See you.